Anyang laki din! Mami, sige mo na. Igatangan ako ni Tibaro ang cellphone ko. Aniya, agpagatang ka manen, katawan pa'y makabulan, manipod ginatang ta ti cellphone mo ah. Daanan, saanan nga iso ti uso ita? Anya nga ro ti uso ita? Uregisag 40,000 ang cellphone. Nagnginamutan? Kaya't yung nga ron akan tsawandak dagiti babarkadak. Siyaklaangan ti daan ti cellphone na. Sapay awan kwarta ita. Kat mangibaga kayo kinitatang ah. Sige na, mami. Please. Nagmayatin di pa nagmasahim ni tabokot ko bakit? Makaparelax talaga ah. Amok ka na banog ka nagapo ije bangkag. Masahim mo tin nagito'y sakak. Nagsakit ka ito'y dapanggaw. Nagbugo ka mutlaang itisakan. Nadula amay, mapasmanto pa. Sapay nakarangrang yad mga rod. Ilutom ki ida, hintay turog ko. Lakay. Ada ko maibagakan ka. Ha? Anya day ta, bakit? Kasapulan ka no ni Lorna ti baro a cellphone. Cellphone man ay. Kaano lang idiing katangam. Naila ko pa yan, Jenwang. Saan ka nung aminin nga uso ti cellphone na ita? Ay, Stone. Binulan mo la gumatang ay. Anusan na pa yung cellphone na? Nay, ape ating madder ka. Saan mo pa nailo dito sakak? Mangted ka iti kwarta nga igatang ta iti cellphone ni Lorna. Ay, Stone. Awan ti kwartak. Bagbagam ki di ta anak mo. Nga isardeng na iti kinasosyal na. Ta saan na abagay? Amumot na ni tatang mon. Kayat yo sangon? Saan na akayat? Nyamot ni tatang? Nag-killjoy! Saan kan nga agmisuot tamang ipamuspus anak? Talaga, mami? One. Yay! I love you, mami! Ay, kunaklakit din saan ka amaranaan diti waiting shed. Mabalin ka din, ikot inaldawa ka lumabas sa papan agsingsingir iti pautang ko. O, anya ti matsapol mo? Amangan mo, mabalin ti umutang. Ay, kunakon ket, kasapulam iti cash. Mabalin ti 40,000? Ay, mabalin ah. Anya ti kat mga panagbayad. Inaldaw, wenno, di Domingo. Lorna, apay ngagpagpagatang ka manan iti cellphone mo. Ni tatanga talaga. Pangalaan mi iti kwarta kininanang mo. Ada kwartayo. Ada ah, nagadumot ti paggastusan may. Basta. Ipapilit mo launay ti kayat mo. Imbag kumamo no baknang tayo. Kat na naglawa ti daga tayo. Kayat mo asawin, ilako tayo ti daga tayo. Tapno magatang mo amin na kayat mo. Kunakon ket, sikat masabat kolor na. Wow, nagparibandam na itabuok mo, girl. Ijay parlor ti gayem mo Becky. Ay, ijay, isumot lagam ang nagpintas, nagsilang, nagpintas da ita kolor na, violet, bagay musika, manong itim bayad mo. 7,000. Ala, nagngina, ang mayat sika, san abali, taado ti kwartam. Ay, kat inted ni mami No kasta, inted na niya, inutang na kanya. Anya? Imutang kan ka? Dimpe mo, 40,000 sika. Di Domingo ka no ti panagbayad na. No kasta, adan igatang ko iti cellphone ko. Ay, super duper, sosyalera ka talaga, Lorna. Agtip-tipid tayo italakay. Kahit why, narigat tibiyag ita. Iso nga anusan tayo pa ilaang ti dinangdang. Way, ore inal daw adinangdang ti sidain tayo. Awan problema kanya. O Lorna, ada ka matgaya man o may kantamangan tayon. Kapay naggapam, narabyan ka man na nagaway. Bayam ka din, saan mun nga ungtan. O, agtugaw ka dito eh. Ay,
Anya, matanda ta si daan. Nagpakulay ka man iti buhok mo. Ni tatang tila dildilawan na. Bay aman nga minan lakay. Di mo ka di kahit anapintas da ito yung anak ta. Winangam gastos. Agasam na ita dinumingo nga agpaparlor. Conformity style kun kolor dagiti kukuna. Sukat iti kolor kun style iti buhok na. Saan na ngamin nga amo ti uso ita? Colorful ti awag iti ray talakay. Mangan tayo kit din, olor na. Agalakan iti sidaan. What? Ew! Anya da iti kasidaan? Kita am dito nga style mo. Kasla kaariyak mo pa yun dito sidain. Natengday to'y anak ko. Dinangdang ko abulbulong. Agsitsida ka mat itikas to idiubing ka ah. Amo yumat nga allergic ko ti atabagong na. Ngamday ta pala dinangdang ti apan yung lutlutuan. Mami! Mabait lang anak ko. Agin inawak. Umay kanta ito duty inutang yung akwarta. Di mo pigsaan, tama nga numangag ni tatang mo. Pudno ka di nga imutang ka, mami? Katuan di nakmot ngamin sardengan akulit-kulitan. Adan baro a cellphone ko. Thank you, mami. Di nakarakupan ang mga numatong bata. Nakaragrag sakak ngamin. Adan maipasikat ko a cellphone ko. Ay, unayin ba kay? Nagpudot unay dito'y bangkag. Ay, agreklamo ka pailang kat manalon ka nga rod. Nagsakit pa yun ti sikag ko. Ano sam, ta saan kamot nag-eskwela? Ni, aldaw gaya man, inakagluton. Unak man no may mangbalon ni Lorna. Ay na, amo na ayamot ti agluto dayjay. Unay mo tayo. Inapoy laang magkindinangdang di namaw. Apay, di mo la sinurwanay. Maibagay mat karon iti langana ti agaron-aron. Naitaka nga may, tabinaybayam nga agbali na sosyal. Tumala ka man. Pag-aayat mo lang, awagan da, napintas kun sosyal. Ang saan namot abagay, tamarigrigat tayo lang mo, bakay. Siyak ka di paypayapayam? Kituan, pasensyakan atay na ibang ka. Mapaina amin asumra, di ta nakasosyal a restaurant. Kadwak amang mangandag iti babarkada. Paano mapasosyal? Ay, mong gayam. Inayaban ka, dahil bagamang kaninanang mo. Hoy, excuse me. Mami ko na mata. Ah, mami? Sige, whatever. Ibagam ka ni mami, tagbayadan niya inutang na. Apay, panagbabayad ka din? Katanya ngay. Di Domingo nga agbayad, kunana ide. Ang sana nga agpakpakita. Anya nga tano i-message mo laangan iti messenger na. Ay, katwa na. Anya ti account na. Agtudon samot ton. Agarbis lang. Inakakasa na nagiti nila baak abado ni Lorna. Agasumanda ito. Tas si kapay gayam ti manglaba iti bado na. Saan na nga rod akayat nga i-washing ko ta madadaal ka no sapay puro a branded. Unay kita pa ng parpariga na dahi tang anak mo kayong kan bakit. Nayada ka mo gayaman, Lorna. Wan tatang. Ingka mga anay, nalpas kami nanangan kaninanang mo. Anya ti sindayo. Ay kat dinangdang isubot yada. Nang restaurant kamin karagiti babarkada. Imbag man ta parista-restaurant ka pa'y gaya man. Da kami naganak mo, polos asaan kami makapangan iti restaurant. Kasano mga men, puro natnatang abulbulong ti sidsidaan tayo dito balay. Mami, agin inawak, mangankan. Agsingsingiran ni Kashmira. Jay kano inutang yo. Aywan gayam anya. Ay sus pa nagbabaya dun. I-message na ka kano iti messenger mo. Imbagam day takan kwa na. Kat, anya nga iti kayat yo. Umay na kay singiran dito balay. Na makita nga ni tatang. Ay amang ano ag-message nga agpaisom. Kitaan niyo ti Facebook yo, mami. Maaguray talik pa sa klaang dahito yung inawak.
message nga agpaiso ni Kashmira nanang. Kan ada friend request na. Dak kahit a friend day ta. Kat i-delete yun na. Ay talaga nga i-delete kon. Ang amjak mat amo no kasano. Siya kun ti mang i-delete mami. I-block ko pa ikit din ah. Day ko masaan nak ama singer iti Facebook. I-block ko nga ro din. Wow, i-block mo. Anya ti pagtungtungtungan nyo rita nga gina. Ni tatang. Ilamang mo reta cellphone ko. Wan lakay. Maturog kan sumarunuak. Nga terapi, balikid ka, balikid. Jak nga ron makaturog. Apay aya. Nagkapiak nga minitay. Ay, makadisturbo ka iti panaturog ko. Maturog ka laang ka di. Ay, hanya mo ti kastoy abiyaga na ya. Awan lang arulin ti kape. On pa iti asukar. Kat napudot latan adanom ah. Punay mo ta sakripisyon na ita. Di ka lang makagatangan iti kape ka na asukar. Manulaang, Mike. Ano santa kadilatan noon niya ti adda? Apo, Yolanda, adak. Ha? Yolanda ka no? Iyoko, Yolanda. Ay sus, anya ti aramida na dito deta nagalas abakla. Apay aya. Alabay am. Siyak ti mapan makisarita kan kuana. Si Kamot. Umay kapaymot dito balay. Ay, kasano mo ngamin, in black nakmut tin ijay Facebook. Nagkulit kamot ngamin. Agbayad ka ngaminin Tano saan ka nakulitan? Awan pa'y nga ron pagbayad ko. Anya? Kasano nga awan? Nagbayagan yung utang mo. Tumalnakas, ano apigsaan ang mga numangag nilakay ko. Kano ka nagbayad nga eh? Ne, anya bayad? Awan lakay. Ala, agawid kan. Ay, saan nakapagawidan? Agbayad ka pa yung umuna. Apay aya, anya ti problema. Awan, mo nagkakit din. Nas ka na mamon nila kay mo, nga dadakkel nga utang mo kanya. Ha? Utang? Di ka lang makaururay mo at agbayad akto ka di. Mano ti utang naging ka? 40,000. Ken, di na pa'y pulos pinaunaan. Heh, anya, nagdakkelan agatad day ta. Inan-anom day ta agatad Yolanda. Inggatang na iti cellphone ni Lorna. Anya, naggastos ka iti kasta kadakkel para lang iti cellphone ni Lorna. Agasam day ta. Agtutongtong tayo madamdama. Anya? Oh, anya ti makunayaw. Apay asaan kayong agtagtagaray? Saan yun sa amin lang agjimbagak? Nangagmilakay. Saan ko mabalin nga ila ko dyan wanggaw? Taiso ti pag-araraw. Total, da kayo umit ti nakakaammo nga imutang. Da kayo nga raw, tirumbang agbayad. Anya? Ikarik tatang. Saan ako nga agpaspasosyal? Ay, rumbang lang. Nya laki din day pasosyal ka. Awan pa'y mo titibukod mo abiro. Agpasosyal ka. Nodanton bukod mo apagbirukan. Nya laki day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Agsinat, Alfredo. Ha? Di na ko manrabakan iti kastami. Seryoso ak iti bagbagak, Fredo. Saan ka arabrabakan? Ha? Apay ami. Amumat no kasano ti panagayat ko gayang ka. Ay na, mabagbag ka lak iti relasyon ta, Fredo. Maumuma akon. Mapay. Katnoy ayatan ka unay-unay. Isong arot adi ka palubusan naman pa niti kumpurmila tita. Kanain ka pa ako mustahan. Day tangaruad ti pakabagkalak, Fredo. Anya? Di mo kaya tikas dyan? Makapauma nga ruad. Agasa man, tunggal ada papanak. Masapul nga ibagak no sadino, ken no asino, dagiti kakaduhak. Masapul pa'y aminutos nga agap daytakken ka, with matching photos pa'y approve na. Ay na, kurang nalangan. Ultimo pa nag-CR ko kat masapul nga i-selfie. Tapno ada may pakitakken ka aprueba. Anya? Iso man ni po dita. Lipatan akong Fredo.
Tauray anya ti aramidam. Talaga di kan kayat. Apay, Fredo, saan mo tama i-drawing day tarupam? Pare, nasakit nga ron tiriknak. Nakiwin na suwas kanyak ni Ami. Kasta aya, pare. Wan pare? Amang no adan nang isukatan nakin ka. Detay ka no, wan no foreigner. Anya? Wan, kat adayo ana tataer ngam itisi ka. Ha? Nga adayo ana singsingpet ngam itisi ka. Singamat pare. Masakit anak lang aruden. Karagkarumpay lang. Namumla ko ma. Kasla mapispisi ti pusok. Nasakit na talaga. Ay na, pare. Pasensyakan. Ay ngam, ibagakan ka tipod no. Anya apod no pare? Nalabas kan tumat ngamin, pare. As in, grabe. Ha? Uray asino ngamin a babae, mauma iti ugalim. Kaasi ti babae kan ka. Kaslaawanin ti freedom na kan ka, gapota masapol amin nga aramiden na, kat ipakada na kan ka. Saan ngamin nakasta, pare? Ikamot a iti freedom na. Uray nubiam di ay tao. Saan mo atengel ti biyag na? Anya lakit din. Ha? Wen pare, iso apagadalam da ita. Kat na agbalbaliw ka kuman. Mayat makapasyartan no kay kayat ta, friend. Ay, wen nga rod, friend. Saan akasla ide ang masapol nga ipakadam amin ka ni Fredo. Ay, wen nga rod. Si kamot nga min submissive ka unay kan kuana. Ay, gapo nga rod takunak nga ay ayatag. Ngam, pisit matgayam day dya panagayat. Pakaalak lang iti stress. Anya lakit din. Ay na, mayat ti mainlab no nasaya at atao. Sana kasla ka ni Fredo. Ay, sana bali, friend. Tanakawala akong iti dayja a lalaki. Buong at talaga ti ulok dayja a tao. Sana bali, friend. Tinapatag, naragsak ka iti panagbiag mo. Apay, anya aya ti kayat mo nga ibaga, Julius. Ay na, agayatak ngamin itigayem mo, Trina. Nay, katapay nga ron asyak ti pagibagbagaam. Riknak, ayam ay tirik na tigayam kaw. Ay, saan, Trina? O, malagayam. Katapay nga ron asyak ti pangibagbagaam ngay. Ay, tapno tulungan na agaram kinkwana, Anya laki din na ya. Nagsungit ka, Trina. Ay na, nusungit di kan agpatpatulong kanya. Anya, sika talaga. Tulungan na ka din Anya ngay ti may tulong ko. Amangan kit din nun ni Ami, titulungak amang bastard kan ka. Ay, nagkasangin, Trina. Seryoso ak iti bagbagak. Pangasim ka din Alawa ng Julius. Ang masakbay ti amin. Bilinan ka pa nga umuna, Di mo paspasakit ang tigayam ka. Ay, uwan, Trina. Ikarik day ta. Nakitam ka din tipos ni Ami, Fredo. Kasano makita? Kat in black na. Ay, sos. Talaga kaya nga indilit na kan itibiyag na. Pun nga ta, anya nga rod nga iti maramidak. Ay, ka talaga akasta. Anya nga rod nga, awatek latan Ay na, una pare. Awan madlaang ti maramidam, kaputa dan kaayan ayat na. Anya? Un pare, talaga nga insukat na kan. Anya? Wen pare, iso apanawan matin, tapno agbirok kan iti sabali. Anya? Talaga gayang awanan tinamnamang agsinublan kami bay. Awanan pare, indilit na kangarudan iti biyag na. Di kan mang namnama.
Talaga gaya mo niya insukat na kami. Ay, kat talaga kas talaang tibiyag, Fredo. Anya nga ron, kat adan na magpitik iti pusok. Unay kan, nakiayan-ayat ka adagos. Di nakmat inuray ang mangiliwliwag iti sa amariknak gapo iti panagsinata. Naa, adamatan kan kadayta Apay nga miyan, tadi ka ag-move on. Ay na, kasta nga ron unay ti panagayat ko kenga. Iso anarigat ang may liwliwag ti saam nga impay mo kanyak. Apay nga min nakiwin naswas ka kanyak. Oho, adula amin. Ay na ami, numabalin nila ko ma. Ituloy ta ti panagayat ta. Ay na, Fredo, di nakman rangrangan. Napunasan ti panagayat ko kan ka. Awanan apulos ti mariknak kan ka. As in, no more. Unay mo't na nagkas ang tikastoy. Makapasair da kita balikas mo ami. Kasano, kat di nakmat nga mininggaan. Inbagak lang arudan nga awanan ti mariknak kan ka. Ngam ami, please, give me one more chance. Ay na, di mo maaw-awatan ti bagbagak. Anya lakit din aya. Ay, panawan ka man langan. Kat pangaasim di na kun disturbuan. Pagtudo ko may tinakapigpig sa. Uray malayo sa amin. Na, apay manan, Fredo. Diya akong kaya tagbiang pare. Talaga di na kun kayat ni Hami. Isang uray aglayos dito lugar tayo kat may raman tayo. Ay. Di ka man mangiramraman, Fredo. Noong naumakan nga agbibiyag, da kami, saan? Agin enjoy kami pa ilang. Anya? Kati sumat. Ay na, Fredo. No dayta pa ng waswas ni Ami iti relasyon yu ti makagapo. Adda solusyon na dayta. Mang panunot ka iti daddo maawagas. Tapno makalipat ka. Ha? Wen. Tano dayta kan kanayon di pampanunutam. Awan kasi kalaan. Kat anya nga ron nga itaramidak. Isungarod ako nak nga agpanunot ka. No kasapulam nga agaprod, adi agaprod ka. Aramida ma. Ha? Wen. Tano agabrod ka, makatagad ka. Ken, mailiw-liwag mo pa iti sakit amarikriknam. Engam, kasano no makapagpanunot ni Ami at makisinublan ka niya. Ay na, di kan mangnamnam ako nakmait. Ngamin, adan nubyo na ako naktumat manayin. Kat amangan no umadan ni payan ti kasarda. Anya? Sigurado ka kada iti panggedeng mo, amay? Makiasawa ka? Wala. Isuntumat lang, titurong na. Sa bagay matkit di 1, 3 na. Isungawanan babawi. Nakaikadang akon. Siguro, masakitan man na ni Fredo. Bay amon de ja, Fredo. Makamumatan iti biyag na. Jakmat imbaga nga ibalod na tirik na iti napalabas. Sa bagay matkit di Agam sigurado, inton maamuan na, aduma na, inti drama na. Ay, kat talaga matakas jay na day dya tao. Limalakyan nga ado-ad drama na iti biyag na. Uray nagbasit abanag, pagbalinan na a big issue. Hey, anya lakit din aya. Oh, sika ka di dayta, Fredo? Wentri na. Siyak da ito. Ni Fredo ang nagwapo. Ay na. Presko ti angin Sigaw, Trina. Di ka maangaw. Ay na, amo kunti ugalim, Fredo. Kahit anya ngay, kumusta? Nasayad la tamait. Ay kung nasaya, ano kasta? Papanam ngay. Ipagbagnak dagat ipapeles ka. Agabrudak ngamin. Anya, tumayab ka magaya man, Fredo. Wan man, Trina. Barang patiriknak ni Ami kat tumayab. Ay na, Fredo. Waya-waya amaw, day tabagim iti napalabas. Gaputag kasaran da ami kan Julios. Anya? Agkasardan? Wan, Fredo.
Iso adar ayam pa'y ti kasarda sakbay nga flight ka. Anya, pagatindaran tak iti kasarda. Masaksakit anak lang arudan. Karkaruan pa'y lang. Anya lakit din. Pare, talaga nga ipapati kong taga-abroad. Ay na, idi pa'y lang amin nga ibagbagakan ka, Fredo. Di nakmat dangdanggan. Talaga nga abroad akon, pare. Nang rona itam, tagkasaran da ami kanday at Julius. Nay, agkasardagayam at talagan. Juan Fredo, ni pa'y laing Julius mat. Natatairak mat ng itiday dya. Natataer ka. Anong natataer ni Julius para kini Ami? Ah? Pare. Ay, gusto na. Di ka nagsangit. Ay, sana maibagay ka. Sige mo, pare. Binagaya na yan ang sangit. Iruror ko lang ti sakit ang marikrik lang. Ay, sus. Tinrungaab na pa yan. Ay na, pare. Pangasim ata na eh. Maudi kumamutan aray tapa nagsangit mo. Kaasi kalaeng no ibalod mo tiriknam iti napalabas. Talaga nagbit ti panawon anya ame. Addan anak mo. Wen nga Rodrina, katsi ka, awan ka di pa'y plano mamakiasawa? Awan pa'y nga rod nakariknak iti ayat. Anya, amangan numabakitan ka na balasang. Anya nga rod nga iti maaramidak no kastamad bilang tigasat ko. Sa bagay matkit diya, ay na, nagrigat ti agmay-may sa, Trina. Katanya kay nga rod. No iso tigasat ko, di isaw. Na, apay nga katawa ka ngay. Anya nga tano, da kayo ka ni Fredo ti agkatuluyan. Anya! Nay, padamod gaya mo ti anak mo, ami. Kadwan iso nga rod anak ki asawa tapno maad na anak iti anak. Sana all na lang. Sikamod nga main. Insina na kide. No di no kumainsina ide. Data ko mati nagkatuluyan nita. Ang mga nuliman ti anak ta. Ay na Fredo, tawanan tinapalabas. Iso asar dengan nakmatan. Ay na, mangirito ka man nga rod iti balasang kanyak. Awan mo ti may reto. Alan ami, di padam kumalasing pag. Awan nga rod. Apay, awan na pulos tam amom abalasa nga ya. Apay sika, awan ayat yam amum ababai. Ay kat ado Oh, ado matlagayam. Apay nga rod apilitan na kamangireto ken ka. Mangkita ka matitibalasa nga armam Gaputan na saysaya at lata, no si ka mismo ti mangam mo itigalad ti babae nga armam. Makas-asawa nga tanaday di Alfredo. Iswakas tao na apan ang pilit na ken ka mangireto iti balasang. Ay, marurudak man iti day di lalaki. Saan pa'y lagaya man nagbalbaliw? Kat baybay amon Ay, apay day jay. Tsak gayam na lagi pa. Sika ko magayam tinretok. Anya, kati sumat. Amangan no compatible kayo iti tunggal maysa. Anya?
Ami, ayan na ngayon di iretom kanyak. Ay na, awan nga rod, Fredo. Ada, di mo lang amin kayat kay. Adagayam iretok kan ka, Fredo. Ha? Agpaiso ami? Wan. Adagayam antik abalo. Mabalintay jayan. Anya? Wan, Fredo. Awan matan ni Uncle. Iso anawayan ni Auntie. Anya? No, girito ka. Saan mo't ajay balo ah? Ay na. Iso nga rod lang ti mabalin ko ang may reto kan ka. Di ka nagsapol iti sa bali. Anya? Wan, Fredo. Di mo kaya? Adapay dagiti kakasinsin ko nga anak na. Mayatan day jay. Adan instant aputot mo. Di kan agrigat nga giputot. Anya? Pare, nalabos mo't da diyang ami. Iritrito nakit din kanyak di balo nga ikit na. Apay ngamin apilitan kat awan nga rod maireto na matkan ka. Una yung tigas to'y abiyag, pare. Apay, masiksikuran kan ngagmay maysa? Huwan nga raw. Siyak lang ang taon asawa na kada tayo nga aggagayam. Talaga kasta pare. Sa bagay, boringan niya. Sapay nagdakkel je balay mo. Mayat kumamit no adda asawa ken putot mo. Tapno addamet agngal-ngalaw-ngaw ije malamansyon abalay mo. Kunada nga rod, nga awan serbiti dakkel abalay, no awan mati agtambli-tambling nga ubing. Lita, ikarkarong pa'y langmat, pare. Awan mo nga minti, reto yung kanyak. No kayat mo pare, at dadya kasin sinibakat ka. Ah, Wen, insina nila kay na. Arig na matenti single and available. ano yan? No agirito kayo. Diyay kumamot balasa nga. Tapno awan ti parikot. Kung kunaklaeng data pare. Ngam ti kayat ko asawain, di ka aggaganat. Dumteng tulat na ti babae aparaken ka. Urayam lang. Di ka agganat, Fredo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Sa di naman ang tayan ni Cheryl, kura. Adda iti ayan ti kumarin na Jak amaw no anya man entar aramiden na ijay. Anya laki, di mo tinatanganak ta. Imbes ang makitangdan. Kano may samo day di asa daw. Iso nga insuka da, takas sa tugali na. Nakasad sa daw, tlaunay. Awan mat nga rudenggan na asa o lakay. Bagbaga am tuman no agaway. Diya kon magustuhan, tikas tangan aramidin na. Into nagkasapulan ti anak ta iti kwarta, ni Melissa akabsat na, ti kanayon na pagdawatan. Anyan tulangan ti panunutan ti asawa ni Melissa, no kas dilaan. Bayam, kasaritak tumanan ti anak talakay. Diretsum nga may, tapno makarik na may. Sa nagaputad, dati kabsat na, pagdawdawatan na, kat kastamot na tiraramidin na. Numauma ni Melissa, ay awan latambawk bakay. Adak, nanang. Nay, nakaumay ka mat, Melissa anak ko. Anya ti masapol mo. Mangidagasak lang iti meriendayo, nanang. Sobrang amin di inlotok itay. Sa dinungay ti papanam. Ay kat makitang danak manen Kasla di kamot mabanban no ganak ko. No kasano ti kinagagat mo. Isumot ti kinasado ti kabsat mo.
Saan mat mabalin nga agsadot-sadot ta tao, nanang? Iti kinarigat ti biyag ita, masapul nga aggagat tayo. Tapno ada maisaang kan gastusan nagiti ubing iti pagadalan. No kasta kumamot ti kinagagat ni manang mau. O di mayat kuma. Amangan kunak no dimawat manen iti kwarta ken ka. Imutang idi napalabas abulan, nanang. Kinapudno na, dakkel mo na ti utang ni manang Cheryl kanyak. Ngam panagkunak, kat dawat day jayan, tagraman binulod na idi napalabas atawan, kat di na pa'y binaybayadan. Ay, agdadawat at talaga day jay akabsat mo. Anya lakit din. Ne, nangalaan yung iti merienda, nanang. Inyag ni ading mo, Amelisa. Sika nga ay, anya ti planong itibiyag mo. Di ka makitangdan. Makapasadot, nanang. Na, anya laki din. Makitangdan ka kitday, tapno adda gastusan ni Stephen nga anak mo. Ay, awan mat nga ron ti mayat apagtrabahuan, nanang. Na, dahi tala ka na ayon na hindi ras-rason mo. Anya lakit din aya, Cheryl. Kasanaw no mauma ti kabsat mo, iti kadadawat mo. Saan ama umaday jay? No diyo sugsugan. Sana ka na ayon, kat adda ti kabsat mo apagdawatam kunak tumot. Asino tinang ibaga kada kayo daw dawatak laang ti kwarta ken kuana, nanang. Bulod mo't day jay Bulod ang arig ng dawat, tadi mo matam mo ti agbayad. Anya lakit din. Nabambanog kan samot, Melissa, bakit? Ay, wan nga rod. Adumot ngamin ti inaramid mi itay. Wan gayam, kasangay ti inaunang anak tayo tunulunes. Anya ngay ti planom lakay. Sigaman, bakit? Agluto tayo ka di manayin. Kumaa, no okay laang kan ka. At nakatipay budget tayo. Adda pa'y mata, inted ni boss titangdan mi itay, isung adda gastusan tayo. Eh di budgetan tan, ti birthday ti anak ta bakit? Ure manulaang, ian-anay tayo ano anya ti adda. O sige, agpalengke akto nga ron inton bigat tapno makasaganan. E baka mumula ka dananang kantatang ti plano ta, tapno sigurado nga umayda. Anya man ti ibagam si kay Stephen. Ang dati mabayadan ni pagadalan, nanang. Anya lakit din. Awan lat ibagam no di bayad. Bayad la kanayo nun. Masapol ang mabayadan tayo dyan, nanang. Kung naibusan mo't lang talawans kaw. Adamit sa nga gasot nga inted ko kin ka ide. Nang-ipanam nga iti day dya akwarta. Naibusan, nanang. Ay, hanya lakit din aya Stephen. Agtipid ka mat Isumatar aramidak, nanang. Ngamura niya klase ti panagtipid taramidak. Kurang ti sagasot abalon kaw. Para iti may sabulan. Ay, amom lang arudan nga awan trabahok. Dawat ka mat adawat. Ay, unay kan, Cheryl. No nakitangdan ka kuma, di adda kumaitid mo iti anak mo. Palagipan ka manen responsibilidad mo ni Stephen. Iso adumakdakkel ti ulo ti apu ko yo, takasta kayo nga men, nanang. Pudno mat, pangasima. Aramidam ti responsibilidad mo kas ina ti anak mo. Di mo ipasa iti kabsat mo ti responsibilidad mo. Alawanan, agsardeng kayong tagdiskitarak to. Naimbag abigat mo, Melissa ading ko. Ay kat, agtukaw ka amanang. Ay, saanan? Adalaang kumadawatak kan ka. Anya day jay? Mabalin ka, di ti umutang iti kwarta. Manan? Kasapulan ti kaanakam ti kwarta, tada ka no mabayadan iti pagadalan. Kan pagalawans na matlaang na. Awan kwartak ita manang. Titangdan mo ngay. Para mo't iti masapsapul mi day jay amanang. Awanan ti sobra, tana i-budgetan. Di ka maasyan iti kaanakam? Awan ti mariknam akaasi para kan kuana?
Di nakman konsensya na kastamanang. Ngamin, mano atawan asyak tinagaramid iti responsibilidad mo iti anak mo. Tulungan mo't kumatibagim tapnusan aday tamang namnama kanyak ti paglaingam. No awan ti maited mo, di awan, isulaang ti ibagam, sana kasta nagadupay laang ti lawlawatom dita. Awan pa'y sirbin mo takabsat. Anya laki din, nalabos mo't ti kasta pa nagsasaom kanyak. Anya ti may baga ti kabsat mo ay bakay? Kwarta manan alakay. Anya? Adda ka no ti bayadan ni kaanakan Stephen iji pagadalan. Anya tar aramidin ni Cheryl aya? Apay asan ang makitangdan? Jak amo akan ko na. Sa bali mo ti kapanunutan na. Nairuwam ti mano atawan asyak ti mang tultulong kan kwa na. Makonsensya akmot para iti kaanakak. Ngam panagkunak, kat nasken nga agpatangkenak mo't no maminsan. Tapnusan dumakkel ti ulo ni manang. Kantap na aramidin na ti responsibilidad na. Awan pa'y samot binayadan na, kadagiti kwarta binulbulod na idi. Ay awan pulos lakay. Arig nan dinawat na, dagijay. Narigat matlaing, no kanayon nga itid tayo, ti kaya dagiti kabsat tayo. Talaga ama irwam daa. Talaga nga awan sirbi de dya Melissa. Nakaimot la unay. Apay akastamanan ti panagsasaom iti kabsat mo si ka Cheryl. Awat ti kaasin na de dya a tao, nanang. Anya lakit din aya. Manulaang mo ti korta bulbuludag. Kwarta gayam manan ti makagapo. Anya lakit din Cheryl. No nakipurdiya ka kuma. Di adda ko matigastusan ti anak mo. Di yung kanunungan ti kinaimot day dya Melissa, nanang. Di mo ibaga nga imot ni Melissa. Tasipod pinanawan na ka ti ex mo. Isoon tinang tultulong kan ka. Naumalaang takastamot nga minakanayon ti Oho. aramid mo. Kanayon lang, asyak ti pagpupudutan nyo. Madlaw mat, paborito yung launay day dya Melissa. Day ta ati jak kayat kan ka, Cheryl. Sika tinagbid daw ngam ikalintag ang pailaang ti kamalay nga aramid mo. Kasangay ti apo ko yun no bigat tatang. Umay kayon to Asino kadakwada anak ka? Ni Francis tatang. Manungaminin ti tawon ni Francis. Ay kat ag 15 mo ta na. Umay kayon to kan nanang. Asino ti birthday, Melissa? Ay kat ti kaanak ka manang. Na, adamat gayam kwartayo. Ha? Idi agbulbulo da, kunam nga awanan ti sobrata na i-budgetan. Sa ita, adagayam pang birthday? Ay, yan niya laki din ti kasta kay bagbagam si ka Cheryl. May isa kayo tatang. Kanunungan nyo tidakas nga aramid day ta Melissa. Ha? Di ta kay manlangan. Agpapada kayo lang. Di ka mapan iti ayanda Melissa, Cheryl. Itian niya pa lang aga po ang mapanak ijay. Kasangay ti kaanakam. May kanumot dito'y balay ko na ni tatangyaw. Sa anak nga interesado, nanang. Nukas ta nga raw. Agbati ka laangan dito'y balay. Stephen na pa, kumay kan, tagrubot tayaw. Lola, kumayat. Asino tinangibaga nga itugot yun ni Stephen, nanang? Sana dakas, no kayat na ti sumuraw. Kasinsin na mo ti ag-birthday. Ay saan? Di ka mapmapansi ka, Stephen. Di mo ipilit ti kayat mo. Kaya't ko ti mapananang. Saan amabalente kasta ka panunutam, Cheryl? Malain ta ni Stephen na paok. Anya turasan. Ang mga no agurura yung daan tim ijay. Saan mo't ngay may dama ng Cheryl nanang?
Wala ata nasakit tinakam na ka anak ko. Gaputa saan ko nga intad ti kwarta daw dawatan na kat kastamutan? Di nanto pa'y itulok nga umay ni Stephen. Impilit mila ang timay. Anya laki din ni Manang. Nairwam nga men at tunggal dumawat iti kwarta kat adda itad mo. Ay, wan nga rod. Kamalikmat dayjay. Gaputa maasyanak kan kwa na intad ko amin adaw dawatan na. Jakmat impagarup nga abuswan na, nanang. Ita, amo men anak ko. Nugumura man kan ka, bay ampay laeng. Para mutlaeng kan kwa na teraramidam. Tapno adda pagnakman na. Kan tapno aggagat mo. Naghiram tipos ni Manang mumili sa bakit. Anya ti impose na. May papanggan ka Kitaak man. Nadataman eh. Uray di na kainaganan. Madlaw mo't asik aday tangamin. Dudwa kayo laang mo't ngagkabsat. Saan ka te? Oo na yan ni Manang. Agraman kakasta aba, nag-i-post na pailaang? Aging gaita, kit nasakit tinakam na ka. Ay, kat adamo tanakan kwa na. Basta siya, awan ti dakas ngay naramid ko kan kwa na. Ti kanyak laang kat aggagat ko ma. Anya ti parikot mo kanyak, Manang Cheryl? Naa, nagpuskol mo tan ti rupa mga umay pailaang ditoy, kalpasan ti naramid mo. Aging ka kadiita, kat nasakit tinakam mo kanyak? Ta saan ko nga intad ti kwarta daw dawatam? Kas jay tinay budget ngay bagbagam. Idi na panak iti ayan niyo, kunam ngawan ti kwartam. Ngam, nagselebrar kayo mo't iti birthday ti anak mo. Siyempre, espesyal nga daw ti kanakam dayjay. Diyak amukan ka. Gapukan ka, saan anak kabayad ni Stephen ni Japagadalan? Ay, kat di nakpabasulan No agkurkurang ti kwartayo, ngamin sadot ka. Kasla basol ko pa'y. Nga gagagatak tapno maitad ko dagiti kasapulan ti anak ko. Ay, pumanaw ka iti sangwanak. Agpanunot ka man, Manang. Mano at tawon anagul-uli makak. Tunggal agdawat ka iti kwarta, kat itad kulat ta. Ibagam abulod, ngam di mo bayadan. Panawon mo tan tapno sursurum ti tumakder iti bukod mo asaka. Podno launay, timbaga ti kabsat mo, Cheryl, anak ka. Tatang, Laglagi pa mati kwarta, ginastos da para iti birthday ti kaanakam, kat kwarta, nagrigatan da gagasawa. wanang, Awanan, tingem na. Agkita ka kita, iti pakitang danam. Tamno, dati gastosin niyo, iti anak mo. Saan kumati kinasadot mo, ti pangpangrunam. Tano kasta ti aramidam, anyan tulagan ti pagbanagan ti biyagyaw. Anya laki day. naimbag abigat mo, mili sa ading ko. Awan oras ko makiapakan ka, Manang. Ada pa kitang danak ita. Ay, sanak nga imay tapno Anya nga makiapakan rod. ka. Namiris kong dagiti bidot ko. Husto ka, rumbang lang nga gagetak. Wan taawan ti pagbanagan ti biyag ti tao asadot. Amangan ko nak no adam mo mapakitang danan. Ada iso ti papanak ita. Mabalen ti sumurot kan ka. Kaya't ko kumamat ti makipordiya. Ay kat, agsagana ka nga rodon Tadagasan ka ije balay tananang kantatang intun madamdama. O sige, dagasan nakto nga rod. Di mo liplipatan allowance mo. Kan pagbayad mo ije pagadalan, anak ko. Ay na,
Nagyamanak nanang. Pasensya kan ano nala daw. Kait itid na lang amin titangdan ko. Okay lang nanang. Tinapatag kat makabayad akon. Tapno, maipid mo't tinagan ko tilistanda. Ala, agsagana ka nga rudan, tapno saan ka amala daw. Agsagana ak mutten, tagtrabaho kami manen ita. Nagkapuntoy ka na Cheryl, anak ko. Ginatang ko ananang. Naibos sa mo, tantitangdan mo, anak ko. Adapay na bati, nanang. No adda kwartam, igatang bukit di iti masapsapul ti anak mo. Nalpasan ananang. Iso agim matangak iti sidatayo, tapno saan akanayon ada kayo ti aggasgastos. Panawin mo ten, tapno bumawi akmat. Napatpataglat ta ti panagadal ni Stephen. Di kay madanagan, nanang. Ada inted ko apagbayad na, kan allowance na. Manipod ita, aggagita kon. Agbali na ka responsable nga ina, tapno saan akaasi ti anak ko. Kasta ti mayat anak ko. Aggagitap no saan akaasi ti pamilya. Laglagi pa asan akanayon nga ti kapsat mo apagdawatam. Kun maysa, dayta adawat-dawat ti pangrugyan ti saan na pagkikinaawatan no maminsan. Kundi mo kuraan ti kapsat mo, no di na naitag ti daw-dawatam. Rumbang laeng apalawaem ti panakaawat mo. Takas kun ka, adamot responsibilidad na. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Dahito iti bayad ti baboy yo, Nana Teria. Dahito lang, Bilma. Ada ka di reklamo yo, Nana. Kurang matinyawat mo akwarta. Saan akasto tigatad tinagsaritaan ta? Kimot tong ti baboy yo. Iso arumbang lang akasayak ti bayad na, Nana. Ay, awan ti makita ka nagbaliwan na. Di yo siguro pinakpakan, iso akasta tinapasamak. Pasensya kayo na. Ngam no mano tinted ko, final daytan. Sana kun ngagnayon. No saan ko makimutong? Diinted ko kumatigat at nagsaritaan tayo. Ano sa nyo pa ilang dayta? Nayunak to, no adamanan ila ko yo. Aniya? Pang-i-deliveram ka kita baboy ba kahit? Ija sentro. Ada bayar ko ija ilakay. Order da amin da ita? Wen, mai-deliver nga min iti ayanda. Nangalang ay kita baboy. Ikat ginatang ko Anya lakit din. Ginatang ko ti baboy ni Nana Teria. Oh, amangan mo, no binarat mo. Uno kurang man tinted mo abayat, ije bakit? Ay saan Kinasayak lang iti bastet. Tanadlaw ko medyo kimutong dagiti baboy na. Sana siguro nga inasikaso iti nasaya at idikalman. Siguro dumla nga inted mo tinagtulagan nyo abayan. Tapno awan riri bakit? May isip mo nagawit bakit? Wana, ta medyo dakkel mo tiganan siya klakay. Manungay. Secret. Ribo manan. Ay, syempre Tsak mat ipalubos ang malugi Makitam da ita Vilma. Dakkel di kanan siyam. Iso adi mo kumabaratan, dagiti baboy, dagiti kalugaran tayo. Tapno di da iba ka abarat kang ahente. Basol ko nga rod, no nadiskartiak. Basol ko, no nalaingak amang ilakaw, iso adakkel tiganan siya. Anya lakit din.
Nagimbatang kayo kanugayam iti materyales, Vilma anak ko. Wan tatang, kay deliver dalaang itay. Nakalaan niyo tinggatang yaw. Siyempre, ganan siya, tatang. Kasta talaga ti ahente, nalaing diskarte tapno adu ti kwarta. Amangan kunak no adamanin ti binarat mo dita. Anya kay lakit di matan tatang, day tamot isang kay bagayo. Wan atag dinabag dito lugar tayo ti kinabarat mo. Kaas damat iti kalugaran tayo. No baratem ti baboy alako da. Anya akaasimot nga ibagbagam tatang, bayadak mo ta. Wan anak ko. Ngam tayo husto ko maapresyo ti bayadam Di mo idabaratan ta nariga mo lang ti agtarakan. Sapay nangin na ti feeds ita. Kasta talaga ti negosyo tatang. Ay. Siyempre, ibirok tayo, tapno dakkel ti ganansya. Anya lakit din. Mabalinsamot din na madispos ti baboy ta. Linda, bakay? Mabalinan lakay. Iso na lang ang tawan mo't ti bayer ta. Ang mga nadam mo ni nanang, ngagbirok iti baboy. Awan ka nung arod. Kit kasano nga ro din na madispos ngay. Madispos ko maadagos, tapno masukatan manin iti buryas. Ipadas kung tuman tagbirok iti bayer iti online no adda. Sige, pilyam tayo saan abarat, bakay? Wala kay. Siyak pa iti kunam. Talaga nga ibirok ko Narigat nga tati agtarakan. Adatarakan nyo ababoy anya, Mario. Adamo it Maribilma. Diyo ilakaw. Kinapudno na, agberbero kami kanibakit ko iti bayer. Siyakon, gatangag ti baboy yo. Ha? Ay, kwa. No siyak ti pangilakwan yo, saan kayo amabannog tadalugan ko. Siyak mismo ti mapan mangalay jo balay yo. Kasaritak pa ni bakit ano niya ti may bagana. Ay, apay laeng ngay. Di mo kabailan tag-desisyon na ya. Ay, kabailan mo kidiyang no may papaniti kakasta abanag. Naskin na pagsaritaan mi nga gasawa. Nangaro na pa kit ni bakit kupiman tinang pakpakan. Kit nagdaldalos iti kulungan nagiti ababoy. Urayik ti desisyon yung agasawa. I-text nak. Madimat laeng no ma-overstaying ti baboy. Malugi kayo laeng. Umayak man na naterya. Si kamot gayam day talinda, anyat masapul mo. Kastoy nga minana. For disposal ti baboy atarakin mi. Ngamawan ti bayer mi. 5 heads day jay. Amangan kunak no adam amuyo. Adda ni Vilma akalugaran tayo. Agalanganin nak amangilako kan kwa na. Amangan no baratin naman nun nana. Ay, no syakti si ka, di mon ilakaw kini Vilma. Barat day nga hinte. Di kayat na, kat isulaang ti dakkel, ti ganansya na. Yak pa'y nalipatan ti inarabin na itilakok ababoy idi ka. Adda nga rod amuyo abayer nana. Ay, adda ni Sir Ramon di takabangibang a barangay. Naanos day jay, kan kang runaan ti amin. Saan a barat? Itad ko ti kontak number na kan katakuntakam. Wun man nana, agyaman naklaw na yan. Kinasarita nak ni Vilma itay, bakit? Anya ngay timbaganakan kalakay. Kaya't naagatangan ti baboy ta. Anya ngay timbagam, imanugot ka kade. Imbaga kapag saritaan ta pa ya. Naimbag man, tadi ka nagdesisyon na dagos lakay. Saan tamok abarat dahi nga ahintay. Kinapudno na, adain suro ni Nana Teria nga ahente lakay. Saan tayon nga agan anos iti barat nga ahente? Asinaw? Ni Sir Ramon di takabangibang a barangay. Iso ti suki ni Nana Teria ita, tamayat ka no ti presyo na. Saan akas kin ni Vilma abarat launay?
Sarita nakakadinila kay mo, Linda. May papan ka di iti baboy? Wen, imbagak mat kan kwa na akayat ko agatangan ti baboy yo. Pasensya ka, ngam addan ti buyer mi. Ah? Anya? Addan nang ikontakan mi iti baboy mi. Sino? Ni Sir Ramon di takabangibang a barangay. Naa? Taga kabangibang a barangay pailaeng mat tinapili yo a pangilakwan? Pasensya ka, ngam kasapulan ti kwarta, iso nga ibirok mi mat ah. Asino di mawag, Wilma, bakit? Bayar iti baboy. Agorder manay? Agorder ko maa. Nga maawam mo pangalak iti baboy. Dagiti kalugaran tayo ngay. Adamutan sa bali nga ahente nga umumay dito'y lugar tayo. No kasta. At dagaya man ti kakumpetensyam. Ay, wen, makapasuron nga rod. Kasta talaga ti negosyo. Masurunak launay iti dedya aramon. Over the bakod mat. Sana makontento. Agawan na pailaang mat dagiti supplier ko. Awan maarami dam no isuti kayat dagiti kalugaran tayo apangilakwan iti baboy da. Amin tayo, katag kasapulan iti kwarta. Isarong bang lang ay birok tayo. Asino matimay at amalugi ngayon. Kanya ko na, Vilma anak ko. Dadya anana ti riyang tinangisuro ka dagiti kalugaran tayo. No asino ti pangilakwan da iti baboy da tatang. Kanya laki dinaya anak ko. Saan mga binamabali na pilitam nagiti kalugaran tayo? Asika ti pangilakwan da no di na kaya. Nalipatam samot amano atawa na binarbarat mo ida. Nasayat nga ron ti kasta nga inaramid dadya abakat tatang. Syakmatan tinaawanan iti suki iti kasta nga inaramid na. Pagadalam da ita, taintun sumaruno, di ka kami nagbali na barat. Bayadam ti husto presyo, nagiti baboy ti kalugaran tayo. Tandarigat mo't pima, dagdarakan. Kandakal ti gastos ta. Tanangin nakit nga ron ti feds, kan vitamins. Sumurag ka pa'y atag kapita, Bilma. Saan akape ti gagarak nana? Ha, anya nga raud. Da kayo kanumat tinangisuro kadagiti kalugaran tayo. No asino ti pangilakwan da iti baboy da. Isumat lagayam nga awan mayat amang ilako kanyak. In brainwash yung magayam ida. Ne, ay sana pudno da ita. Di kay aglibak, tado tinangibaga kanyak. Siyak tinangipam mo kini Sir Ramon ta nagsaludsod da kanyak. Sa maysa, isuda ti nagdesisyon nga ilako dati baboy da kankwana. Saan kumot ida pinilit? Kahit naragsak kayon. Syakmatan tinaawanan iti kasta ngay naramid yaw. Ambam Vilma, saan ka amaawanan no saan ka laeng abarat? Niyalakit din. Pudno ka diti indanon da kanyak nana. Imay ni Vilma dito'y ayan nyo. Wan Linda, pudno dayta. Anya ti imay ni imbagangay. Ay, kati maipapanakin ni Ramon, apada na nga ahinti iti baboy. Sakmat ng ti pagpabasulan na, no apay nga awan ng ti mayat amang ilako iti baboy kankwana. Apay ada kayo ti pabasulan na ngay nana. Man amo iti radya a tao. Maikawa siguro ta saan akas idi a big time kadagiti baboy a barbaraten na. Pudno dayta. No saan ko mga minabarat? Saan tayo nga agbirok iti sabali nga ahente? O di tuloy-tuloy kumamit tinegosyo na. Ay, saan amalpas ti balay no kastoy laeng lakay. Rugyam mo't ang dagtarakan iti baboy tap na mapadasam mo't. Agtal na ka man dita. Nawan na sayat nga ibagam. Amam nga agparparikot da tao kastapay laang matibagam. Anya lakit din aya. Ti kayat mo ngaming gadakkel ti kanan siyam.
Anya nga ita, si kamo lang tinawanan. Basol ni Nana Teria ah. May samot day dya aramon. Aga-agaw. Masabat ko lang di tadalan. May na, makita na talaga. Nanyaman di mapaspasama kita. Awan daddo maapabasulam no di tabagim. Dahita kinabarat mo ti makagapo. Ti kayat mo kasi kalaang ti dakkel ti ganon siya na. Anya nga ita. Awanan ti may tamang ilako ti baboy na king ka. Negosyo no mo. Apay akas ti panang kitam kanyak si Kalinda. Kaslada kayat mo asawa na. Ah, ni awan. Amok ah! Naragsak kayo, iti mapaspasamak kanyak ita. Pangasim ajak kayat ti apa. Agin dadalos ka pa ilaang dita. Amok ah, may isa ka kadagiti naragsak iti napasamak kanyak. No awan tinasayaat nga ibagam, agpatuloy akon. Di naktalikodan no kasta kasarsarita ka. Anay ko, ibatam tibo ko. Di mo urayan asyag ti maasarkan ka. Tadi mo amuno anya ti kabailak nga ramidan. Agul uli makaklang rudan. Mangrugi ka manan. Saan pa yan alpas ti kusina yon ako? Awanan tatang. Awan mo't pangalan iti may gatang iti materyales. Di agpiro ka ito sa bala trabaho. Adu dita, ngam kurang mo't ti sweldo. Sa balilat tamat ano ahente, naparpartak apang baknangan. Wana, gumawan mo nga rudong pangalami ti baboy. Masaya nga naklaunay kadagiti customer ko kumatatang. No masayangan ka, di agtarang ka lang ti baboy. Tapno mo malaang ti riga na niya laki di. Na, anong taburyas bakit? Nagtarakinak man langan iti baboy laka. Di ko na siguro dagiti kalugaran kat ipalubos ko nga kriga ka. Tangiwat mo bakit? Kontrole mamait. Manuabulan hindi na palabas. Di ka pa ilagam naka-move on. Basta, makabalisak to kadagita. Saan lang nga itatial daw. Mag-move on ka kalin bakit? Yan laki, di mo dati. Ikaman ti kasta ka panunutang. Inton ko makarma ka manan. Kumusta ka anak ko? Kumusta dagiti baboy at arakan mo? Makapabanmog nga ron tata. Kasta talaga. Awan tinalaka anak ko. Ay, nagsakit ti likod ko anang bagbagkat iti ilutok akananda. Agraman agdalos iti kulungan da. Mapanti oras. Ano sama? Ita, amumutan, tirigat agtarakan. Nagngina pa'y nga rod mo ti vitamins can feeds. Iti kasta ka pa na sa manak ko. Mawata mo siguro itan. Napay ang nagbirok dagiti kalugaran tayo iti ahente. Amang gatang iti baboy da iti husto a presyo. Apay kasta tilangan bakit? Ginatang dakali ti baboy mo? Wan lakay. O lagayam. Apay nga dakasta tilangam. Madlaw saan ka naragsak. Wan tanatumpungak pa'y lang matibayar ang barat mo. Daytoy ti listaan ti gastos ko. Lugyak launay lakay. Na, kita ka matigasos mo. Aday tanay. Dakkel mo tanday ta ah. Ngam daytoy lang kit dit inted na bayad ti baboy ko. Maria Kusina ikurisma. Dakkel ti lugim bakit? Day tangarod lakay. Ay, kastoy gayam tirik na ti mabarat. Kanya tirig na bakit? Ibagam mo kanyak. Nasakit itirik na. Ay, inayaywanak iti manu abulan dagi jay ababoy. Sa ita, baratan dalaang. Ay, no amok lang. Diyak ko man inlaklako dagi jay ababoy. Ita, amumon bakit? Luan niya man ti marikrik nam ita. Kastamot lang, ti marik na dagiti kalugaran tayo. Iti binarat mo ti baboy da.
Among bakit? Di tayo agbali naman ang gundaway. Saan lang at ibukod tayo pagimbagan ti intay panunutin. Panunutin tayo mata, ti pada tayo at taong agsaksakripisyo para itinasaya at masakbayan ti pamilyada. Anya laki din matbakit. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.